5 sifat na caccalat na Allah Ta'ala. Yan narito. Nomor 7, tau sugi na masekke kikir gelam pagujang batas. Nomor 2, tau kasiasi na takaporo. 3, tamak parenta na de na adele. Maka de tomatuay. Na iya tomak parenta de na adele. Pade daw na lupi di tengah tasik. Loang imatujang na iri angin. Nomor 4, kalolo na makutu. Nomor 5, makunrai na makurasiri. Na'udzubillahi min zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'batal haram qiyaman linnas wasyahrul haram wal huda wal qalaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadil khairil anam wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah fajar menyingsing di ufuk timur, ayam pun bersahut-sahutan dengan alunan suara yang merdu. Begitu pula suara takbir dan tahmid bergemuruh di segala penjuru dunia sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan menyambut kedatangan hari raya Kurban. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Si wenni bujuru, si punan labut na matan na asoy, magpamulay tete na ganrangi, madenda-dendang unina, maparewas man, naparir parlawangan na unigarangi, libo sa katakapere magpakaraja, magpuji-puji, kuito pa magpasiwa mas presesena kung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ia narasanda ang kairing kalingan, rimasijie, ribolay, riwiri lalengi, magkoto papayimang rilana, onrong magkibatuang magkaday. Ia inasoy, irapi si sedyeso marajana umasalangi, ia narito Idul Adha, iyarika peso Allah perkarubay. Padahal dek panasyaga ita na mapural laloy, saman na yang kamu kita bajo-bajo riolo matata enrenge, magbate riatita manen, singeren na ulan ramalan, sumangat na puasay, sumangat na tarawih yang dilakukan di rumah masing-masing dan nia terima kita. Dan nia hikmah na tampuel leper pitaray, naya biaya, ya esoy takapos ki Allah perkarubay, ya mancaji bukti nan nia paparingerang lari pada di mana magkadai. Idi rupa tahu itu rilebok na yewedino, dek gaga tuo batu materu-teru, resewe waktu matu pasti mati ki, nade tulle manyama teru. Tawe resewe waktu matu pasti to masisa. Engkau tunna to mario, engkau tunna na to terri. Rilalenna yasoy. Sininna taong kay jamanna. Taong kay pangkana. Tau sugie ripalawangan na masyarakat na salemanan ni sininna jamanna. Natutoy kantorok na, natuto tokona. Na pada lau pasilan narang leperangi rega ungkana panasay akat tatongatongan resesi araja kwasangan na pungala Ta'ala pada engkay hadere elena yon ronge rega ungkana pasika si purio si purennu tuda makijira si pamasing-masing de gaga asilengan na arunge dan natay de gaga asilengan na tosugie na kasia-sie dek gaga silengan na taong kay pangkana yari ka na ligaga. Pada angke tudang serle sedepe to kasia-sia na to sugie to matanre pangkana to diga pangkana to maparentay na raayae iyae ne buti magkaday agama selengi sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia. Mali si parape, repa si patokong, malilu si pakaingan. Sirui mendre, tesirui nonno. Aga namakkuan na naro, aja lalu kinan kamased di taibembe, naserik ini umas selengi, pada pakasini asedi sedingeta, rega ungkata seceret pesicarin nai ulawang. Betuan na ada de nari cari nai warang parata nareko ditujumna ade cengenge de cenna negarata bangsata naoncok pasian dari kepentingan na agamata umma sallam malabbi engkai remasir kung Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iwanni aso kamisi asompo na asira sulhijjah ya masyaro engkai itong masalangi madepungan di padang Arafah resona juma neyak yewe taunge tidak seperti dengan hal-hal yang kemarin. Alhamdulillah padang kamana ini masjid di hati masjid di tujuan ya degaga na wedding palai sangadinna surga pamasena kung Allah Ta'ala. Nasamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Naya haji ditarimai dek gaga pamalatna sangadinna surga pamasena kung Allah Ta'ala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Upang paha na niyala banget pahari sesena atau pasilen nari ipagkasiyang hajin na karana pong Allah Ta'ala nakatay si mata na sa bawuding inasabari na mapatsim poler yamanan na dosana para toha anak lolo baru jadi poler babuana indo na. Siapakah hati yang tidak tertarik, siapakah perasaan yang tidak tergoda, dan manusia manakah yang tidak bercita-cita untuk mencapai keistimewaan tersebut. Belo-belo tenna paja, mania temma petu, menawa-nawa temma gangka, meminasa di Mekah, satu Baitullahi, koe topa bawi Hajaratul Aswad. Naiya kia, maega tau matur Rasulun rinna pung Allah Ta'ala, sampai yang palang hajinna, naiya kia, degaga na lolongang sangadinna rana kapatsalan na pung Allah Ta'ala. Nasabang mendre Mekah, taniya na karana pung Allah Ta'ala nagkatay, naiya kia, melok miriasan tau sugi, melok miriasan haji, melok miriasan to punay pangka, melok miriasan alena miasan tau jago. Na'udzubillahi min zalik. Tau mapakkwero padang kamanang ipatalinga padang kamanang isor madengar kung Allah Ta'ala ajak yang menang panguminan iblis na diturusi. Jadi di engkay maminasay, engkay manawa-nawa na depa na patuturiyang ipung Allah Ta'ala lebih riolo pada cengi nyata, pada cengi katata, pada cengi tekata nasaba agatola tu punana amalae ripapole na rekode na tarime kung Allah Ta'ala engkabawang itu sia-sia belar inro utu makadaro legke matluk iku capu warang-parang rogi watakali na degaga iruntu sangadin na sesekali nenia sapuripali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saisan na tanda-tanda na haji mabarure, haji na tarimay pung Allah Ta'ala yan narito. Pwede menceng itapot na nanya pagkasiwan na resesya pung Allah Ta'ala. Yang kedua, pada tatambay lebih na nanya pagpakalebih na lari parang narupataw. Yang ketiga, maladan na pagtuju jama-jama akhirat na kurangi jama-jama linonan. Maka pakna, madunu-dunui sipa seke na pade tatambay sipa alabungan na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan untuk kita yang pernah melakukan ibadah haji, makkuto baru sifata purata mendre di tanah Marajaya, yare kana de nakena muki gatan ratan haji maberure. Ya soe resesena tau palo warang parange, masarulak pitoy magkaroba ye mancagi tanra at turu talar kung Allah Ta'ala si bawa saisa ni lalan riolo untuk paddepe alewar sesena kung Allah Ta'ala nan niya sa sutoy tanra at kacoy yan narituri na bita Nabi Ibrahim alaihissalam si bawa Nabi Ismail nasabanigi tau rewereng asiganangang warang parang untuk magkaroba naluro de na magkaroba aja na deperi onrong Allah perengeng magkadatoy ang regruta panghikbay 5 sipa na chatchalat de kung Allah Ta'ala yan narito. Nomoro 7 tausugi na masekke kikirgelam pagujambatan. Nomoro 2 tau kasiasi na takakboro. 3 tamamparenta na de na adele magkade tomatuay na iyo tamamparenta de na adele pade law na lupi ritengah tasik loang ni matojan nairi angin. Nomor 4 kalolo na makutu. Nomor 5 makunrai na makurasiri. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rilalan na yesoy padang kasigit pakabarui paringaratta lawar sejarah na pamulutta Nabi Ibrahim na sa baryujina di pung Allah Ta'ala turi surona geri anak na reseng Ismail. Menurut sejarah ramping yaro Nabi Ibrahim pamula tahun na angkan na pubenya siti Sarah na depa na ripakadeleki anak gangkan na masaray sinina pikirikit magkaday
nareko mate matu baja sang adie niga no dipakaterui perjuanganna untuk nyolona pengalatala. Nah sahabat dia gaga wija-wijanna napa ni disuruh ni benena di telah isara sareko mengina pabene patetenda resengisit ya hajar kue topa de na petu milodoan hukum Allah Ta'ala sareko mengiri pada lakiwi wija-wija masale makadai Rabbi habli minas solihin kuang tapaka dililaro kakasi wija-wija madece aga dari tarima ni perlodoan Nabi Ibrahim nasibawai ati cat rio nasaba ana urwane reseni Ismail umma sallam malabing kare masiri kung Allah Ta'ala Nabi Ibrahim ritala yang bo na malaboy nasaba besana relode na panajaji Ismail yaro Nabi Ibrahim pure makaroba si sebu dembe 300 sebu 300 sapi 100 onta nena pemakare Ibrahim Nabi nenge engka anakku urwane dipakadilega di kung Allah Ta'ala anakku relatuak karoban Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ye adai, Nabi Ibrahim dimun na puade dimun di Purana makaroba. Reolok si sepu padatu olok-olok. Wat tuero sininna rupa tahu niya malaikai. Takajenna mana nimite batena Nabi Ibrahim maturi kung Allah Ta'ala. Aga naricoba tongan na Nabi Ibrahim na sa parenta gere anakna iya kami na napujiye anak miktay na tajam-tajam masaru kesingit takpana maraja sakbara manyamot kininyawa naniya masaru mapuji rindo ang bokna sarekwam mengi na manesa makadaya kegayro masaru napuji Ibrahim anak na yarga na parentana kung Allah Ta'ala nasaba Nabi Ibrahim sa isa tamatan retepon na naniya papuji na ripuangnya de nak kada anak na yari kawaran paranna nariko parentana kung Allah Ta'ala tunru itarima si bawa madece si sepu ada seti pangkauken malaki mobi sedia pangkauken nasabat tatana mentoi relena ti makadai de kada papuji kami na malaki sang hadinya papuji risesi arajanan na kung Allah Ta'ala na iyamu ariwat tumailo na padupay parentana kung Allah Ta'ala na uli niya anak na madapir sedena akan ada petongan Ismail di dalam kamar puana makada ambo agar tolirak ka naya kia Nabi Ibrahim de kulit makpuada materu ni makada anak na mitay way matanam mitay anak na nasaba na mayroong tongan na geri anak na sedi maka Nabi Ibrahim lori anak na ya bunayya inni arafil manam anni asbahuka fanzur ma zatara anakku majepuh wita ko narletin roko majepuh gere ko jadi pekko kita anakmu anak nasaba Ismail saya na maturu ito matuanna de na malampe nawa-nawa ko ito pa de na may pikiriki di pakutanan ambokna yakip paha materi mapibalir ambokna si bayo ada mapasinyawa ambokku ajak mu bata-bata ajak mu lega-lega tapat dupay aga na perintangi kung Allah Ta'ala na mati insyaallah talolonot kay sa anak tau sakbara aga na melotongan na Nabi Ibrahim geri anak na gangkan na nasuro ni Baynena panguyo madecing anak na rito na si baway pakyang kami na magasin na napamalay to ni bangko kami na matarenge si bawa tulo kami na masee naok ginanak na lauri onro masinesunay repek dari setiap bulu rimina riwet tuletu na Nabi Ibrahim si bawa anak na rimina natakko takap iblis pakatulu-tulu Ibrahim maga melogeri anakmu deka harubuitay maga kesin ampena deka harubuitay maga kesin takpanna lemutohan yang wamu melogeri anakmu adan na iblis na kia makpebana Nabi Ibrahim iblis makadai temaka upujin na anakku naya kia aga na gawku na rekuparentana kung Allah Ta'ala udah birang muy pagdiolo papujikku ripuakku na papujikku lau di anakku narimakuan na naro perlu ipaham makadai iya mana papujie engka mana pakangkanna sang gadinna papujie lese si arajanna kung Allah Ta'ala na sabat ni agi ripoje renna yedino na rekotanya ini salai alena salaiti pada padanna warang paratta indo anatta wija-wijatta pangkata namo magari pujinna pasti masaraki makotonero ye na tubuh nyawai na tubuhe
Agar lao si iblis rindo na Ismail na kuadangi Hajar magi monro mandongo-dongo engka tu de magamitay sarasarana nyawamu engka ro Ibrahim melogeri anakmu nakpibali na Siti Hajar magkaday namoni haiya tundu to nagere nariku perintana kung Allah Ta'ala naonco pa si anakku memang muang capu muang warang parang mate muang watakale temate rampe-rampe aga lao si iblis Ismail magkaday Ismail magede na manaha mumaselang riambok no nasabamelo ko nagere nakpibali ni Ismail magkaday wen kalinga na niya kuturusi parentana puakku na melo mopi iblis makuraga raju-raju Ismail na iya kiyang Ismail male batu ni nakpanarempo iblis aga nalari na medde iblis sallam malabbi engkay na masiri kung Allah Ta'ala na iya riwattu melo na Ibrahim gere Ismail agak giri na Ismail mite rupan na ambok na riga ungkana mataro pasan rimbok na magkaday ambok ko riolodet patagere kakasi tasiyo iyolo duay limakku tataro masa pasyokku barek kwam mengi ada ura parapa saban de na dewa tungkay na pendiri siki matu ambok ambok riolodet na patagere kakasi tapangolo yolo rupakku di tanay bara aja tutu ji pakita rupakku sabak ni naompo masih berbuata na desti tajadi katagere ka ambo riolo de apa tagere ka kasi taniling yolo iman na wajuta bara de na peciri daraku sabak ni matu indoko naompo masih berbuana ambo ko aja lago tatiwi anak urwani lori bolay na sabak narik kumita indokku wedi jadi lisu si paperingaran na lauria ambokku tapaletukan lalu kasela pecah kurangku lari indokku jak dan pengisinin na dosa-dosaku ajak jaman indokku pura gerak-gerak na gini nga madosa jak dan pengisinin na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd rimun ripurana mapasa ni Ismail law yang bokna aga Ibrahim nala ni anakna napaliuki na inapanala bangku tarenna napatak dengi rialon na anak na riwutu nasorot na bangku na Ibrahim rialon na Ismail Allahu Akbar agi na puero kung Allah Ta'ala iya na tugadajian bangku taren dia makanre urut dia petu darah dia masolo uli dia sapi juku dia kamalara nyawa dia lau nasama temakan anu matarenge tepatondo anu macacae temakan nyapie tepasolani anu mau soe nari kudek situru elolena kung Allah Ta'ala aga nante na Ismail rambo na makadan ambo magi de tapakan rebang punta tapu ada tayi-tayi rupaku nasaba na poleki matu asibubua nasabari de nakan rebangkuta aga na betani Ibrahim bangkun na ribatue mapua dua batue na pakua tarenna aga nasorong ipayon bangkue rilon na anakna na iya kia tete tia makanre aga nari utus na malaikat Jibril ripung Allah Ta'ala tiwi kiba sekole di surga dan kanna nasorongi maka lateri Ismail anakna na solo na daray membre ulie malarat dukue na iyakia alon na kibesay nagere na salamat na Nabi Ismail alaihi salam maka din Ibrahim bajak pu padupan ni pimmu majak pu makonya ro pamalat na taw si mata mapidecengin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd jadi iya na gawe na sabar ni mundri purana ibaca katobay nan niya taloso purana malupot tawe risumna kami taong kay maka ni sesena barikon mangi magkarubay na inampa na bagay-bagyan di tao miskinge naupo paha taong kay magkaroba na sabarik tungke bulu-bulu olokol magkarobangi riwale na sabasit di deceng sallam malabbi engkay remasiri kung Allah Ta'ala pacoba mainkan ni Nabi Ibrahim na capuri na sa pagaukang pole ri kung Allah Ta'ala
nasaba turunan na niya sa barakan papuli parintana kung Allah Ta'ala na koni mala bara ili masallang niya makaday sinin na taong kay tore debo na yelino pasti ricoba di kung Allah Ta'ala sedi tahu na di kumero di patandre derajat na pasti iwirengi siaga egana pacoba na niya ujian jadi baja sang adie na rekong kakau tujuh ti mawara anrenge mapai di seseta ajak muata malada masara na sabawuting ijaji ang kadece na tiwi yarga na tampu icenni para toa halaona buat duriange madori patodo ulina na iyakia macenni malunra isena makoto poro paimang narikuna tujuh ki anu pakario ajak mo total liwa senang na sabawuting ijaji tampu ija yarga tampu ipai Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tenna podo ujian dan ia pacoba berupa-rupang ke 7 kampota pada padanna insyaallah berbagai macam ujian berbagai macam malapetaka dan musibah mudah-mudahan insyaallah wuding jadi tandra melo na pataraka derajat ta kumala taala atau padangka parese aleta to bangga misini na dosa-dosata dosa duai matatta da curita pikira salata kedo-kedota nan nia dosana lauri tudoi pajajiatta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd narimakwan na naro padalawan may maringerang seo papasa makadai makesing narik kumalempu mana ni sini na tawe na iya de gaga to kesing narik kumalempu to maparentai makesing narik kumalabo mana ni sini na tawe na iya de gaga to kesing narik kumalabo to sudie makesing narik ko manini manang ni sini na tawe na iya de gaga to kesing narik kumanini to panritay makasin na reko sabara mana ni sini na tawe na iya de gaga to kesing na reko sabara ito kasyasiye makasin na reko matandre sin mana ni tawe tapi na iya de gaga to kesing na reko matandre siri makunraye makadatoy papasan na to matuhatta salamat nurilino ko ito parehira insyaallah ajak lalu mempusipai sifatna kajue nasaba ia tu sifatna sanduk kajue ia panna utama ia walie narekung kamelo nala betuan na ada ajak lalu narekung kapailota napaki engka ajak lalu napaki engka pelota napaki intiman depe narekuate ka bansana yang masana sengalena paluru ya tita sininna uding jadi nadampungi sininna dosa-dosa pungala taala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd ripat capur kato baku lawan main atau pada milau doan di pungala taala makada puang engka ki mai pura pasilenereng ala perkarubai dek gagalai akata sang ngadinna riota minania papaserta puang uran nuang nama muare simata yak katemi masih agama senengi warak ketem malara bokot temawir bokot temawari dalam alolangata na insyaallah wudingi retamai baba surga pamasina pung Allah Ta'ala amin 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 ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim